जा हो रे राजू, एथर आम बिलर भल फसल होइछि। हाँ भाई ସେଇଆ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ, ସବୁ ସେଇ ଜଗାର ଭରସା। अरे राजू, तू जो इंटरव्यू देथिलु तार कौन हला? ସେ କହିନାହାନ୍ତି କହିବେ ଆଉ। ठीक अछि। हेलो, भवानी बाबू कहते कि आपन भाईकर रेलवे चाकरी हो जाइए। ଭାଇ କିଏ କଲ୍ କରିଥିଲା? अरे रेलवे ऑफिस रु फोन आस्थिला, तोर चाकरी हो जाइछि। बाहर एरिया देखि जाई चलिबो। ହଉ ଭାଇ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। अरे मो भाई आसीगला, तू गलु गलु एते बाटर आसु रेस्ट नबु, तू जा। ओहो की खरा। अरे राजू ए तू ए धूली माटी रे काम करनी, तू पर हमर ऑफिसर भाई, तू ए धूली माटी होनी। ଭାଇ ଯୋଉ ମାଟିରେ ମୁଁ ଖେଳି ପଡ଼ି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ସେଇ ମାଟିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଭୁଲି ଯିବି? ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଅଳିଆ ହେଇଯିବି? ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିନା କାହିଁକି ଆମ ମାଟିକୁ ଆମେ କେବେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରିବୁ।